November sang ni somni pathum chung in kar tin thole ni atanga in rini thlengin meidum le hortoki in kar kong lirthei kalphal lavakhar ani don MLA inthlanpui nei tura inbuatsaihna kalpui mekah nimin Project Vengah lirthei pakhat Hyundai Venue MZ05 5544 atangin sabzu vodka le can beer man ania motor neitu VL Dika Pachuau Hmarveng to the Mizorrm Liquor Prohibition Act 2019 tlawhchhanin thubuai siamsak ania District Election Officer Puchon LT Sanga chuan MLA inthlanpui lo tura election silent period chhungah mipuite zom to hriat tirna ati chuak thlir tu te chibe ule silaram nga ki kania Chanchin Thar lo nge thlak chhun zomang November sang ni somni pathum chung in kar tin thole ni atanga in rini thlengin meidum le hortoki in kar kong lirthei kalphal lavakhar ani don Vangin Superintendent of Police Kolasib District chuan Mizorrm State Sarkar notification ni somni panga thlakwa sangni pasarile section 115 of Motor Vehicle Act 1988 in hnenah apek angin lirthei chetvel dan tura thupe ka chua meidum atanga hortoki road rigid pavement concrete road chu Vinco construction den siam thatna an thok meka thazok le chakjok an tho theina ni khat thlasom pakhat sangni somni pathum atanga ni somthum November sang ni somni pathum thleng kongkhar le hun hon ro man asiama kongkhar hun chung hi November ni khada changa November ni somthum sang ni somni pathum kongkhar ni te thole ni changa inrin ni lirthei tlawhchhanin ni te cholni le thochan ni heng thupek zom lo chu 177 MV Act manga shem an ni anga he thupek hian trol big thila police fire department ambulance le magistrate chet velna ahwam lawang he thu chu chungchang har sana to ke more report ne te chuan OC konpui PS phone number 8794723770 le OC Bairabi Police Station phone number 9862384738 ate biak thei reng ani MLA inthlanpui nei tura inbuatsaihna kalpui mekah nimin Project Vengah lirthei pakhat Hyundai Venue MZ05 5544 atangin sabzu vodka le can beer man ania motor neitu VL Dika Pachuau Hmarveng Kolasib chu the Mizorrm Liquor Prohibition Act 2019 tlawhchhanin thubuai siamsak ania Thudawn danin lirtheiah hian MNF flaka intara chhungah hian zu omti hriat vangin Kolasib Assembly Constituency atana returning officer Puchon LT Sanga hnenah complaint siam ania kan palai na biakna a complaint siam to hian an hmu lain walau takin inthlanah duty tur vote thlak nabul hnaya kar chhungah zu hian in ni in an soi aro hian thil omdan en fiatorin flying squad te chu amuna atir ngala hemin hnu hian police te thleng vele in motor neitu ero abozuya phone call tum point atlang theilo ni in thu neitu te chuan an soini complaint lu ang hian Kolasib police station a MLP Act 2019 tlawhchhanin thubuai zialu ania ni zangkhan police te chuan motor neitu hi an manzui ania Kolasib election officer Puchon LT Sanga chuan MLA inthlanpui lo tura election silent period chhunga mipuite zom to hriat tirna ati chuaka November ninga pathiani tlaidarli atangin TV emo electronic manrodang mangin intlan kai hnoi thil ti chua khap ani dio in hriatirna ati chua hian constituency vote thlak hun to pachanga chhiar leta darkar somli pare chungin intlan kai hnoi thila wanga wantlang in khom khaptat ania mi tuma in mani intlan kai hnoi thil television a emo media danga emo mi pui hmu thei turin an phau chuak tur ani lo atia he thu pek zom lo te chukum hni thlenglung in tan tir emo lei choi tir emo apania shem thei ani atibok silent period November ninga sangni somni pathum tlaya man ani aṭangin campaign huna topa bialtina bialpon lammi voter te omphal lo ni in hei hi khautaka kalpui to mani flying squad statistics surveillance team ten dan an bo chiat na a omle omlo an fangkwal rengdon ba ka media certification and monitoring committee ten media le social media te po ngun takin an vil rengdon ti atar lang bukani Vangin Raj Bhavana Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary Chief of the Air Staff of India chuan Governor Dr. Hari Babu Kambapati akoma hehuna hian Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary chuan farkon khwali a chevela an hmalakna tlo chungchang te ashilani Air Force Chief hi Brigadier Girish Upadhyay DIG 23rd Sector AR le Group Captain Raina SO to CAS 10 an troi o mani
Mizo Students Union MSU General Headquarters Aizol chuan nimin khan Punjab Mizo zirlai bo thua chakzo ka zon ani theinan governor hnenah lekha thelutin atul anga chanpui turin an ngen MSU chuan nulala nun thiang ye patiala Punjab Biotechnology PhD timek pathian ni atanga chin hriat lawa bo chuan Mizo zirlai le Mizorrm khutlang hung takset thudawn zon mu thuai ani theinan Punjab State Police meiba ka atul dan anga Mizorrm Police nge azong tura tir turin governor chu an nge nani MSU chuan Punjab Mizo zirlai le omte himna tur a himna tur thazok pek ani theinan Punjab State to neitu te biak sak turin governor hi an ngen bokani Mizorrm GKP ro rail voice om ruk pakwana thupas Mizorrm atun ai ro rail na dika om theinan MGKP in mala ro seti bozuina pakhatatan awareness video clip pathum MGKP na buatsaihna choni zangkhan BCM wholesale kona BCM General Secretary Reverend Lalbiak Lenan pathian hnenah hlanna le tlawhchhanin ane he hun hi MGKP Secretary Reverend Zorin Khuman kaishoin Reverend Lalbiak Lenan General Secretary BCM ton video clip hlanna le tlawhchhanin hun manga Joseph B. Zirsang Zwala, Secretary MGKP Media Cell in Rowrel na dikchung changa, MGKP le Media Cell malang na tlawhchhanin report apibok. Video clip buatsaihna turan MGKP na som, GKP Trinity Unit, Zobok Secretary le GKP Vengin Unit, lunglei Secretary tenhen aṭangin awareness video an buatsaihna report toy ngai thak ni in tlangwal HL Rodki ma Financial Secretary MGKP kai shoina hnuaya awareness video clip clear how na nei ania nulalal eng zwali lirthei GKP electric veng unit le serkon Pastor Bialzai Polten zai rongbol na aneya MGKP President Upa Arla Rocham chuan lom tu soina le top na hun mangin he hun mang tura sombik te po an kal thalhe ania heng video clip tlang zartak te hi MGKP ayo in MGKP Media Cell GKP Trinity Unit, Zobok North, GKP Vengin Unit, lunglei tenan buat sayani. Mizorrm GKP chuan Mizorrm atun aya rowrel na dik om theinan MGKP in hmal ro se ti thu bozui hian August ni somni pathum pathian ni tlaya Mizorrm chung le pona unit zongzong ten chhungah tong trayan neya October ni kwale ni som khan MGKP try to the chuan Mizorrm political party shang pangate headquarters to in and try to ten in kom ho na hun an nei ba ka atana tong trai sak na hun te an lo mang to bokani ZPM thalai the chuan nimin khan cyber crime police station le chief judicial magistrate hnenah complaint an thelot ZPM thalai to chua atarla na ni danin ni somthum thlasom sang ni somni pathum jangkhan social media James K ma in ti chuan ZPM le meite ho thoho na thuruk ti in dot thu manga ZPM bein zoram hun shanga social media mangin he dot thu hi adar meka he message ZPM thalai chuan angai thu takhle a he dianga dot tu thedar to hi man chu ania achunga shemna lek ani ngei thein toren ZPM thalai vice president zoram chana chuan nimin khan cyber crime police station le Chief Judicial Magistrate complained that Lotane Mizorrm politics a pathian ram lo thleng ro se ti hi ZPM party in nga na ani ti tar lang bokin Mizorrm din mun hetiang alani laya dot thu aupui chu an khingpui party te chu tuiber alani antia lungchiat thlak anti thote politics ram le namta na thil thati konga in elna lo nizok ro se ti chu ZPM thlai din na ani ti antar lang MPCC chuan Mizorrm sarkar in sum atuak na manrupoi mo tak state lottery mangin corruption le inrogna na sa takin akalpui mek ni anchiat thu an soi Congress chuan he corruption a hian minister lokle sarkar officer lian enge mozat enroll na soya oma hemithila hian private sumdong le sarkar mi in thunzomin mimal hlok na tel an om nge ya shiat ania hei wanghian Mizorrm in na sa takin sum le pai a hlo pha thungan ti MPCC Media Chairman Lerem Rotaren Thlaichuan Mizorrm State Lottery official then Supreme Court ma a statement and peka changa landan chuan Mizorrm State Lotteries in Nikhata revenue a siam thei hi atlem bera cheng noi somni ni in kum khata VL che somsari pani bor velani a Mizorrm sarkar in kum kalta chungin cheng VL che zani somsari panga point paruk bial lai ala lu thei tur anga chu thei tin ani Minister Lokzinga le sarkar na thoglian then khatzinga corruption na sat ema wanghian Mizorrm sarkar chuan kum kalta chung khan cheng VL che somthum pakhat point pathum pali che ala luta chumi omzia chu hetila hian
he thil anti kholo wang hian kum khata lottery manga sarkar somdon na atanga chengve bel che somsari pani chuang zet la lut thei tur chut khan kumnga chungin chengve bel che som thum panga or an la luta kum khat chunga lak lu thei zat chan ve vel or chaw MNF sarkar kumnga chung hian an lak lu thin thu an soyene khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e